Ntukuintale nyuma ya antu bathato kwithukira kwa mubunge Dan Kieli na kwiyamira na kuthukangia ngari ciawe na thwanirwa ba kuwatwa riu umwe wo Robinson Mutembei naraniritie na nyumba cia ndeto akithetera kumane na thitango iu ni untu bura hinya kariba meneretie bunene mituo ya mubunge obakiwa ni untu butibatere kwithira bukionekana kumaki mutongere ya buratu kwirwe Nicholas Chabari kuthwana ciake ya na solution ethina cietu ya na irumi na threats. Ino nĩ mĩario ya bamwe ba barĩ mũcemanio-inĩ igwantu ya Jumatatu ntere ciathiru rũjene ũragwatĩtwo ene mũbunge wa Gembe Central Otwendani Ikili bakionanirie kuria kwanĩrwo kwao kuria gwatũmire kinya mũcemanio ũyũ thangarana. Nyuma ya muthaka uju Robinson Mutembei kwaria mũcemanio-inĩ ũyũ akĩereca athĩna ira athiru rũjene gũkũrũkĩra. Tunataka tumueleze ili atuambie kama ni ukweli atatuambia ama uongo. Ndio tujue kujipanga. Indi mwanka athaino no mwa barabareketie na kugwatwa na kuingirwo gituoni kia polisi ikia amawa. Ndawati nilishikwa jana nikaachiliwa leo after kuenda koti. And what were the Mashtaka mimi nimeshangaa kabisa. Huyu MP wetu ananistaki na kesi ya kumpiga na mawe, akasema nilimpiga kichwa na nikavunja vioo za gari zake gari 5, alafu nauzanga bangi, alafu nilienda kwake nikaiba miraa yake yote. Sasa kupigwa na mawe kichwa. When was that? Ni mkutano ilikuwa sijui Monday. Adhiru. Lakini anasema ni kwake nyumbani nilifanya hiyo mambo. Lawyer wangu akawauliza, "Kwani huyu kijana ako na nguvu gani yenye sioni kwake?" Sasa koti ukaambiwa aje? Wakaniachilia, wakasema sijui nikuwe na report kwa DCI every day for 7 days. Wakifanya uchunguzi alafu wapate evidence ama wakose ndio waniachilie kabisa. Na indi akariba ingi bakuma ntere ino ciathiru na Gembe Central bebumiretie kumeneria mubunge uju wa Gembe Central Otwendani Ikili bakiuga na twikite nturika na nanjiritie kubathangikia bonene kwetu mucie ngunsi nire yesi na mete nthitangi ndari ko lendo no twan kumenya utio area yetu tuti muntu wa thiru rujene ingunsi batikumenyekana baba ara kila kionde na basoka bayamburi na boro wakuru onte kulalamekera nyakuru onte kulalamekera kila kana mburi iro yo kana nguku undi lalamakira kurere kuro ni ngiri 15 turegerete yo twari mantu ege barabara turegerete yo twari mantu ege kithomo birare ire atureterete no tweta nkomori no tweta Al-Shabaab antu betu itogori mheshimiwa na tweshima renge oramenyereti kuwa no tukatwa mutare tukenda turitira ngwe kankuwa atire mantu ya iyo lelu na ritho renge nonto uongozi wobu ni kuona kabote kubupio ogukira bakuromba ende ni mubunge ojo kubanenkera gitejo manto sandi mnona betu ikula disasi the whole elected leader wikianto babonde aba muringirite kura sati kaka okeda temurungu na babonde baratha wathiro bekwo tuketha tukirira ndene ya thoni tukiombolesa ni antu kile kinyo asibunge o turumara muno o twita ntunga o twita nkomori o twita kinyanto batekuelewa no so gawa bange antu bathiru gitalevani na alisababu baraba yite weti yaki yondene ya sub county ira ya Kengo na barabange werite kwa kukururi beye kuo tafadhali twe sima kuma Gembe Central Peter Nicholas Chabari.